Tak práve sme sa vrátili z Bilba, zo španielskej zastávky City Downhill World Tour, kde som skončil na 2. mieste. Tesným náskokom vyhral Johannes Fischbach, 4/10 som dostal, takže trošku sklamanie, ale stále som sa tešil, lebo tá trať bola veľmi krátka, naozaj tie detaily rozhodovali o tých prvých priečkách. Teším sa na ďalší pretek, lebo posledná zastávka tejto série bude v Mexiku, v Tuxku 21. novembra, takže máme ešte chvíľku času dotrénovať zase na dlhšiu trať, na 3-minútovú. Je to asi tá najťažšia, lebo je tam technika, kondička, veľké skoky, brutálna atmosféra, takže veľký tlak aj od divákov, tak na to sa teším a kto tam vyhrá, tak ten si zaslúži určite to prvenstvo celkové. Hneď po pretekoch ani som sa moc doma neohrial a už na druhý deň ma čakala Jana Belenová z Ukrajiny na bajkovom kempe, prakticky zameranom hlavne na teda skill, na tú techniku jazdy. Доброго дня, я Яна Беломойна, мені 23 роки. Я велосипедистка, крос-кантрі маунтенбайкерша, чемпіонка Європи, 4-разова медалістка чемпіонату світу, 2-разовий лідер Кубка світу. Je to svetová špička v cross-country, ale stále ešte cíti, že v tých zjazdoch by sa potrebovala zlepšiť a superky sú tam trošku rýchlejšie. Takže som veľmi rád, že práve vyhľadala mňa, lebo si myslím, že naozaj cross-country jazdci majú čo doháňať za nami s jazdármi a my za nimi zase v kondícii. Зараз я знаходжусь в Словакії, в Раїцькій теплиці, маю тренувальний технічний збір з найкращим гонщиком City Downhill Філіпом Полком. Знаходжусь та проживаю в готелі Афродіта. Також супер-готель з спа-процедурами, дуже хороше місце, де гостинно приймають. І я сподіваюся, що скорим часом я повернуся сюди. Наступний рік дуже відповідальний, так як в нас Олімпійські ігри в Ріо. І я сподіваюся, що цей збір допоможе і придасть мені впевненості на спусках, адже траса в Ріо дуже технічна. І я сподіваюся, що я покажу там дуже гарний результат. Tuto v Rajeckých Tepliciach sú krásne terény, hneď vedľa kúpeľov máme super zjazdy, plné koreňov, blata. Ten terén bol super náročný a myslím, že Jane to dosť pomáha. Je to už druhý kemp, čo spolu máme a stále ide dopredu a myslím, že takáto príprava na olympiádu bude naozaj veľmi nápomocná a že ju uvidím na tých najvyšších stupienkoch. Guys, are you ready? Because the final stop of City Downhill World Tour is going to Mexico, to Tuxco again, so 21st November, see you there.